ese kuki umwe mu bayobozi ba AFC 23 yabwiye abanyeshuri barangije muri ICC Goma ko batagomba kuba abasaba akazi ahubwo bagomba kuba abahanga imirimo? Ni ubuhe butumwa Professeur Stanislas Baleke yaje ku bayobozi ba kaminuza barimo n'urubyiruko kuki yavuze ko ivangura rishingiye ku moko ari kanseri yasenye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Kuki yasabye urubyiruko kubaka igihugu ishingiye ku bushobozi aho gushingira ku moko? Ibyo byari mu muhango wo gutanga impamyabumenyi wabereye i Goma, aho Professeur Baleke yanavuze ko ku kamaro k'uburezi, ubushakashatsi, guhanga imirimo ndetse n'icyerekezo cya AFC 23 bivuga ko ifite ku rubyiruko. Tugiye kugaruka ku ijambo rye ryose ingingo ku yindi, tunasesengura ubutumwa bukomeye bwari bukubiye yemo n'icyo bushobora gusobanura ku burezi no kuhazaza w'urubyiruko rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukomeze muhane na twe hano kuri The Quick Times News kugira ngo mukomeze kumenya byinshi kurushaho. Mbahaye ikaze. Kwa 31 Mutarama 2026 Professeur Stanislas Baleke, umuyobozi wungirije w'ibiro by'ubuhuza bikorwa bwa politiki bw'ihuriro AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve du Congo Mouvement du 23 Mars, yagejeje ijambo ku muhango wo gutanga impamyabumenyi wabereye ku ishuri rikuru ry'ubucuruzi rya Goma ICC Goma. Yari ahagarariye umuhuza bikorwa wa politiki wa AFC M23 ari kumwe n'intumwa zari zigizwe na Bwana Kaneza Canisius, umuyobozi w'ibiro by'umunyamabanga uhoraho, ndetse n'abandi bagize ubuhuza bikorwa bwa politiki. Bakiriwe na Bwana Jaribu Muliwavyo, umunyamabanga mukuru ushinzwe amasomo kandi n'umuyobozi mukuru w'agateganyo wa ICC Goma. Mu ijambo rye Stanislas Baleke yashimiye abanyeshuri barangije amasomo yabo, agaragaza ko urugendo rwabo rwabaye urwihariye, maze aravuga ati: ku musozo w'umurimo hari intsinzi, ku musozo w'umuhati hari ugutsinda, kandi nyuma yo gutsinda haza kongera gukora. Yibukije ko kurangiza icyiciro cy'amashuri bitavuze ko ubushakashatsi cyangwa kwiga birangiye. Yagize ati: ubushakashatsi bumara ubuzima bwose kandi nibwo butuma ibihugu bitera imbere. Yakomeje avuga ko AFC M23 iha agaciro gakomeye uburezi. Uburezi nibwo shingiro ry'umuryango, kandi nta muryango uvuga ko ushaka gutera imbere ushobora kwirengagiza akamaro k'uburezi n'amahugurwa. Yabwiye abanyeshuri batabonye impamyabumenyi uwo munsi, yabashishikarije gukomeza kugira ubutwari no kudacika intege, abasaba kutabona ibyo nk'igihombo cyangwa gutsindwa, ahubwo bakabifata nk'intambwe ikomeye berekeza kure kurushaho. Yabwiye abarangije amasomo yabo ubutumwa bugira buti: iyi niyo ntangiriro y'akazi, nimuzaba basaba akazi, ahubwo muzabe abantu amashuri makuru agezweho ategura kugira ngo babe abahanga mu guhanga imirimo. Yakomeje avuga ko impamyabumenyi babonye bakwiye kwifata nk'urwego rubasha gutangira cyangwa se rubafasha gutangira urugendo rushya, ndetse nk'ubutumwa basaba kongera imbaraga kugira ngo binjire ku isoko ry'umurimo. Asobanura ko akenshi ntibazongera kubabaza impamyabumenyi mufite, ahubwo bazababaza icyo mushoboye gukora. Mu izina ry'umuhuzabikorwa wa politiki wa AFC M23 nyakubahwa Corneille Nangaa yashimiye ubuyobozi bw'ishuri, komite y'ubuyobozi, abarimu, abashakashatsi, abakozi ba tekiniki n'abakozi bose ba ICC Goma kubera ireme ry'uburezi batanga ku rubyiruko rwo muri Kivu y'Amajyaruguru no mu karere k'ibiyaga bigari. Yashimangiye ko ari ngombwa guhuza ubumenyi bwigishwa mu ishuri n'ubumenyi ngiro kugira ngo sosiyete ihabwe abagore n'abagabo buzuye mu bumenyi no mu bushobozi. Stanislas Baleke yibukije akamaro ko kubana neza no gushyira hamwe nk'ihame rikwiye guhora riyobora imiyoborere ya za kaminuza ndetse n'uburere bw'urubyiruko. Yavuze ko ivangura rishingiye ku moko ari kanseri yasenye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asaba ko rirwanwa n'imbaraga nk'uko barwanya icyorezo cya Ebola. Yasabye abantu kugabanya guha agaciro inkomoko z'amoko yabo, ahubwo bagaha agaciro buri muntu mu mwihariko we, kugira ngo hubakwe igihugu aho itandukaniro ry'abaturage rihinduka umutungo. Yagize ati: uko waba ukomoka
ku buhe bwoko bwose, uwo waba uri we wese cyangwa igitsina cyawe icyo ari cyo cyose. Iyumve nk'umunyekongo, teza imbere ubushobozi bwawe, werekane icyo ushoboye gukora kandi wemererwe n'umuryango, atari ukubera isura yawe cyangwa ubwoko bwawe, ahubwo kubera icyo ushobora gukora muri sosiyete. Mu gusoza ijambo rye, Profeseri Stanislas Bareke yatangaje ku mugaragaro isozwa ry'umwaka w'amashuri wa 2025-2026 mu izina ry'umuhuzabikorwa wa politiki wa FCM 23 mbere yo gushimira abitabiriye uwo muhango bose. Ibyo rero ni bimwe mu byatangajwe na Profeseri Stanislas Bareke ari mu muhango wo gutanga impamyabumenyi muri ICC Goma. Ni impanuro zirimo byinshi buri muntu wese yakigiramo, by'umwihariko urubyiruko. Gusa hari ikintu n'ubundi nawe yakomojeho kimeze nk'ikibasira leta y'i Kinshasa, ariko nanone sinavuga ko ari leta y'i Kinshasa, aho yavuze ko ari ibyo yageranyije na kanseri. Ubundi tuzi ko kanseri ari indwara mbi cyane, ariko we yavuze ko ivangura rishingiye ku moko ari kanseri yasenye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yasabye urubyiruko rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubaka igihugu gishingiye ku bushobozi aho gushingira ku moko. Ubona ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahanini bashyize imbere ibijyanye n'amoko. Ubona ko ibijyanye n'amoko hari uburyo babishyize imbere, aho hari ababura amahirwe yabo kuko bari muri ubu bwoko. Twarabibonye uburyo abanyamurenge batotezwa, ataba n'abanyarwanda n'abakongomani, ataba abangaba n'abatutsi, aba n'abahutu. Ubona ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo bintu nyine babihaye intebe. Rero ibyo ngibyo nibyo Profeseri Stanislas yarari kubuza urubyiruko rwari rusoje amashuri, aho yaje no gutanga ijambo cyangwa se imbwirwaruhame mu izina ry'umuhuzabikorwa wa politiki wa AFCM 23 nyakubahwa Corneille Nangaa, aho uyu Stanislas yashimiye ubuyobozi bw'ishuri, komite y'ubuyobozi, abarimu, abashakashatsi, abakozi ba tekiniki n'abakozi bose ba ICC Goma kubera ireme ry'uburezi batanga ku rubyiruko rwo muri Kivu y'Amajyaruguru no mu karere k'ibiyaga bigari, aho yashimangiye ko ari ngombwa guhuza ubumenyi bwigishwa mu ishuri n'ubumenyi ngiro kugira ngo sosiyete ihabwe abagore n'abagabo buzuye mu bumenyi no mu bushobozi. Rero ni bimwe mu byatangajwe na Profeseri Stanislas Bareke n'ubundi usanzwe ukora muri AFCM 23, aho n'undi ari umuyobozi wungirije w'ibiro by'ubuhuzabikorwa bwa politiki bw'ihuriro AFCM 23. Bivuze ko niwe mu biro bya Corneille Nangaa niwe wungirijemo, ahubwo yarari kumwe n'abandi bantu bo muri ibyo biro by'ubuhuzabikorwa bwa politiki bw'ihuriro AFCM 23. ngo turakomeza kubakurikiranira uburyo biza kugendera muri Goma ndetse n'ahandi. esi kaminuza nyuma y'igihe gito dushobora kubona yongeye gutanga impamyabumenyi ku bandi banyeshuri baba basoje. Byose turabigukurikiranira, ahubwo tuzaba tugenda tukubwira 5 kuri 5, ariko kugira ngo ntagire icyo batangaza cyose ujye ukimenya, sigukanze kuri subscribe. Munda kubona nawe umutima winangiye, kanda subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Ubwo na link iri muri comment mugende murebe, ubwo nawe mugere mukande subscribe. Reka mbashimire cyane, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe. Nkomeje kubifuriza intangiriro nziza z'ukwezi kwa Kanama, kuzababera ukwezi kw'imigisha muzahayemo muronke.